lutu eno geide waife eisalo lino kuba lya nsuso kubanga baba waife wano bamuzaala nonna isaza lyavaamu era wano niwo abanga Katonda amukoweire waawumulira so ife tubakujaganya buli waidanga akali mulamu kubakujaganya kulya na isalo lino lyemulibona lyona so isano liri nti omwana waife aidie waka ngawe mwidi omwana waire waka bakujaganya kubakusanuka n'okusanuka kuno kumulibona olwaleero. Amaina gange nizo Sadala Kisige tuli basanufu ino onale bazanya okutuletera ekintu kino olwa baba waifwe kumatwikira aga 10 agajja okubaawo kino ekintu tubaire nibe mupi bona babereka kati batutanga mukuku eno ndowooza ngaba muli kubona ebitirirwa bino byona bino omusaadha ono yabitaire mu ebirowoozo byona yatukunga tuba wali baba waifwe kyabazinga wuli radiope owokuna banya bonsangero okubagana ku Baba TV. Tuli basanufu ino kulwa kyabazinga waife gabulo wokuna afunvuge ebyanda n'ebyanda obufulu bufwe abaana babona olunkusense basebo ne banyabo ife tuli basimu ino wane ebukiroba nti baba waife ali kujja bita wano era tulina omwaniriza mu kitibwe ky'ekiralo ino nga tukulembeirwamu onalebo waife bazanya webale ino kyokoze ife tulibalaniiwe tuli olutufira mu ngalo tulugirwanga da tweyanziza ino tuli basimu ino ife ng'obusoga baba okubanga ali bitawana ekiroba onale bazanya NRM juu mama Kadaga abewo baba funvuwa Mwitenga muli banji
Bukungu ku mwalo wano amatwikira ga mwene mu Gancho ag'omukuzi ogw'ekumi ng'ali ku ipaka. Ebyokwenda binezibwa ku maadi ne ku lukalu. And that's enough time for you to be rescued. These are this small water, this small lake. Ono Muko Julius ndidye nga ndirwede kumpaka da baba Isaife Kyabazinga ndirwede anetantala ndiwo nze ni mwana muzale wa Igola amaina Omuko Julius kirone kirabo era nekikolwa omulimo ndi Bukungu Bukungu ndide kulwana wano ko nali namba 5 buti ulingira bulungi wende ku parking ngoverere idente ndi kujja nayo amaina gange bandita bali gasima Hamza kulwa Kyabazinga amazima gali nti njafa n'omuntu ninsendero wangula gano ndi muwangu zino mwida kumpulira amaina nedobozi bandita bafana nga ndi muzali wano Bukungu kulwa amaani g'abantu nisa ife Kyabazinga twidio kala katenkasi ono mpoza ko benatero wangula neda nifa abawanguzi ba wano era ni kuluno twidye nga tuweireyo ni group ya ife timu oya twideka katankasi baida kyogera kulwa baba ise bantu nise we buti ife tuvi Igola dibakambwe ino kole ba wangulai na twidye muratu uya lero Avira kapyokolo kukala kiba idinga akazibu kuluno tuyine ento gitwale kapyokolo kolo baduzwala ku kuluno bidafa na muntu Kyabazinga abewo nize sempi jajeso mvirire Kiwantama ndide wano kuno na ntenzira na muzano timu Kiwantama oye zira muzano tunoni Kuduka wakati mchuke. Aya mutambule kukupaka Muneiro. Mfana wa Igola. Musonge tola mbutusi. Abaja asobola. Leka linda. Mwongera yoku. Yongera. Bana sinza bale. Aya muchuke.
Tusuubira abantu obutayika ghansi wa mitwalo 5 ku 7 era tuli beteefuteefu okubaaniriza n'okubakolamu omulimu omulungi gwe mujja okwidukiranga nti amatwikiro ag'ekumi nga baba aidye okulaga maama Busoga ekyali ebukungu kyali kyanswiso. Lwaki kiba kityo? Twenda okuva ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 7 nga tugabula kulya. Kale mutalwawo wedde embaga enuma mungeni yanuma n'abaidye ate n'okulya. Ebyo tuli bibalirira bulungi ino. Ekindi kiri nti baba ni mama bali kwida. Ekyo nekikulu ino. Mwide mwena mukuluguke mu Busoga nga bumuli. Ate abakwano b'Abasoga abe Buganda abe Bunolo aba Uganda yona nensi yona mwide enkyo neri climax. Baba tumwaniriza, mama tumwaniriza era twedukira bulungi nga 18 ogwe 11 mwaka ogubise awo baba bwe yatwala mama nakembaka lyawo nti kyaweire ngoli tubayina kiseera nandi bakinire namu ayewe daka kuba wonabo maze okwogera ninze kyaweire era kijja mpera kai kuweera irala nga baba aidi okutulaga mama Busoga unga kisinzira gano bukungu eriku ni history mu Lusogoba mu kyeta byafaayo nti entandikwa ya Busoga ng'abanolo baida gano ngaba omunolo yebeta Mukama na Mutukula ne mukyalo we na Buddo bayigukirawo n'abandi bangi abayi bamuwerekereku nga bali kumuvuganyere nga olw'obwami yakati kaja afune agandi yatuuka bukungu wano bwe yatuukaawo tigamuwomera bulungi yaja mpola yatuuka eyingo ye yasimba enani enkasi awo ni yani nakasozi kagulu ekyo kyabafyayo ino era eyingo neri emba daba kulubano mperano bwavaawo yazala abaana be abakama abayisengo bibatanu omuzo eyasooka mwene yali Zibondo webulamoji asembayo yali Gabula abayirire Tabingwa oweruwoka Nkono owebukono nani ono Ngobi Bana ida wo mchalo buli akatuka ngosira namba ida bakuwe namba Meganyi be bali wano. Wali. Wano tula wano.
ate oba esente gano mu Tukole ngaye tubakobye ebyokwerinda kuba tuli ku mwalo ekifo kwe tulijja okuba awaide okuba coronation awaide okuba amatikira gayise ife kiri kumpi na mwalo olw'ensonga eyo wetukola ebyokwerinda aye nga ate tutayire mu side eno tubezera kyetukoze aye ate ekirungi tulina abasirikale baife ab'okumaadi era nga bona bali kulaga nga bali ready okunyweza ebyokwerinda side eno etabanga evaayo obulabe bona edukira tulina Officers Protection Unit twaba ni Police Marine nga buvunanizibwa bwaibwe bwakubona nga entambula ku maadi nungi abantu batambula bulungi ezira akola kituta trespass ate nga bayamba kuno okubona nti yeba yafuniye obuzibu nga ali ku maadi era babaawo ate tulida kuba n'empaka edda ku maadi tulida kuba ne abaide okuba nga basinda n'okuvuga amaato era nga abasobola okumonitoringa abantu abanaaba ku maadi n'abasirikale baife so tuwenda okwongera okobera abantu nti tuli banwevu mu buli nsonda mu buli ngeri yona kyona tusobola okola tuli kikola okubona nga amatikira gatambula bulungi era nga buli muntu abaawo bulungi era aveewo nga azira buzibu mutusibwako. Ebyokwerinda okuva etwategeera enteekateeka eno ng'etandise ey'amatikira ag'omukuzi ogw'eikumi nti ejja kuba mu kikirizo kino twatandikirawo twena era tubaire buli saawa nga tulida ku kifo kino nga tuba n'abateesiteesi okubona nga ebyokwerinda bitambula bulungi era n'olunaku olwaleero tuli ku bireala enkambi wano ey'ebyokwerinda abasirikale ab'endawulo baida kuba nga baida wano tuliku n'abasirikale ababonekerera mu bivaalo nga buti wendi wabona oti musirikale tulida kubaawo n'abasirikale botasobola kubona nti n'oyaye nga ate yeena musirikale omulimu gwaife gwakufuba ino okubona nga abantu abanaida okudaguza wano baida babeewo nga batebenkevu era baireyo nga batebenkevu wabula kyetukoba abantu baife bonabona buli muntu aida kuyingira wano kyeteeko bakasa wabula buvunanizibwa bwoli nabwo nga iwaidi okudaguza bwakugondera babyakwerinda kyonka ebakoba ati bita wano woba obite otaswika kabiri kujja luuyi woba olina kyeweebuuza oli waidemba okwebuuza ku basirikale baife kuba tuli basirikale b'abantu so tukubiriza enkolagana eyo ebeewo if already tutandise okubaawo n'enkambi enaatera okubaawo y'abasirikale abangi abaweraku era obwire bwa leero tulida kuba n'abasirikale bonabona nga baliwo ku kitundu wano aye already twatandise okuleeta ebikola tulida kuba nga tubisa abantu mu kukeberwa tulida kola screening ed'endawulo kyobango byenti obuvunanizo bwe tulina bonga ife abantu abaidi okubona bwakubona nga iwe ogonda bugonde yebako bo bitawo bo bite abalikebera ayikiriza
kuba tuli wano lwa byakwerinda tubenga tuvaawo era nga ekitongole kya poliisi twegaita ku bantu abandi bonabona okuyozaayoza ise bantu kyabazinga wa Busoga okutuuka ku matikira ag'omukuzi ogw'ekumi ate nga gana amatikira galijja kuba mu kiteezo kyaife kya Busoga ey'omambuka mu disitulikiti y'e Buyende wano e Bukungu weene wetuli twayongera okakasa Abasoga bonabona n'abantu abandi abaidde okwegaita ku Busoga okuyozaayoza ate n'okubanga badaguza walanise bantu tubakakasa nti tuliwo ab'ebyokwerinda baliwo mu buliibala era mu kaseera katono kati twidda kuba n'enkambi y'abasirikale nga buli wooniina wali omusirikale oyo gw'onaabona mu kyambalo nga bwendi ne gw'otasobole kubona tuliwo lwa byakwerinda okubona nga tuba wano era twavaawo ng'ezira atusibwa ku bulabe wabula kitukubiriza abantu baife nti omulimu gw'abasirikale gwidda kuba kulagira wakubita nakyakola nakukebera n'okebera abandi iwe oyinza okuba ozira buzibu ayo owundi oyo so iyo weena wegaita kwabo nabo nabajja okeberebwa waikiriza twakubisa mu procedure eby'okubanga okeberebwa tunumirwa omukolo gwaife ng'ezira ali munakutya era tuve wano nga buli muntu mulamu kuba ebyokwerinda onaaba weena olina kyoteireko ngaitafaali kwekyo naaba okoze neyanziza ino amaina neirobozi ndi Aribomasias Nyadundo meya wa Bukungu Town Council nenda okubategeeza nti tulibeeteefuteefu ino ng'embeera bw'oligibona nti lwankaba kubanga tulibeeteefuteefu na activities ed'endawulo olunaku olw'enkyo tulilindiriire era ndakwenda obategeeza nti tulitandikira ku Kasiki ife tujja kulambala olwaleero mu Bukungu Town Council tulitandikira ku Kasiki mu tawuni wagati abantu abembi bonabona Abasoga bajasula bali kutuwa music olunaku luno olwaleero then olunaku olw'enkyo era olwaleero twakaregisteringa ku abavuzi ab'empaka ed'amaato 40 aye nga abandi bakaida bwide kubanga ife kyabazinga gabulana diopo wokuna asiimye okuboneka nti omuwanguzi etimu namba ndala ejja kubanga ewangula ente namba then abanaira kuba wangula eseduma ow'embuzi n'abanaira kuba wangula amabaasa so n'olwekyo abantu banja bali kuyayanira okwida okuwangula ente eyo amaato ag'empaka galirwedde empaka ed'ekigo abali kwewandiisa babitirivu ino era walala awo nkakasa nti ab'ebirabo ente edingire mu kitundu embuzi edidye abantu abali kweteekateeka okuleeta ebibo n'ebintu ebyendawulo okuboneka nti tuwa ife kyabazinga gabulana diopo wokuna ebirabo babitirivu byanswiso herese kampu eri kuboneka nti ejja mu maiso eido baidandaiba abantu abaswika mu 10,000 olwaleero bali kwidandaba abantu so n'olwekyo activities donadona liri kutambula bulungi nga bwe tubaire tusuubira nkakasa nti olunaku olw'enkyo gejja kuba masano meerere nife nga Bukungu Town Council kwotawalala n'abavubi tuliteekateeka ebirabo ng'ente ey'omumaadi ife kyabazinga tumulindiisa empuuta eri gagadde so tuyidasa baasiime nti ekirabo ng'ekyo kituuke yali babba so n'olwekyo tulibeeteefuteefu okusinga kwawo babba.